lapha sakhangela ukuthi ngemakhaya siyananzelela ukuthi kwesinye isikhathi ugcina ungasakhali ukuthi inhloko yomuzi ngubani phakathi kababa lomama lomntwana. Sasesisithi kungcono sihlale phansi sikusihlaziye njengabobaba sibone ukuthi kambe ngabe konakala ngaphi. Laphakathi komuzi nje inhlonipho kayisekho. Kodwa sikhangelela ukuthi konke kungalunga kuphela nxa singazisisa isintu sethu ukuthi obaba babuyele endaweni zabo kuba zinhloko. Njalo okunye sikukhangelayo futhi lulutsha lwethu lwabafana ukuthi isikhathi esiningi sibona ngani sokusiba nzima ukuthi bakhe imizi, sokusiba nzima ukuthi bazakhe bona ngokwabo, ikakhulu ngendakisa ezona lezi ezikhona. So inkundla le ukuthi sizocela obaba ukuthi basakhele abantwana bethu laba abangabafana ukuthi kathi vele kukhulwa njani, umuntu aze abe ngubaba bekwazi ukuthi ufanele ngenze lokhu kuyabe kuhambe ngaphi. Siyakuzwisisa ukuthi labo bengabe belahlekile indlela thize ngoba khona kukhiyana besingaselakho ukuthi sihlale labo phansi. So namhlanje ngizobonga kakhulu ukuthi sihlangene namhlanje nje ukuthiwa kuzahlangana futhi ngoFebruary. Sizimisela ukuthi sidinge inhlanganiso ezitshiyeneyo ezizasekela ukuthi wona lo msebenzi uhambe uye phambili. Akukho kuningi engilakho kwami ukuthi ngizobonga kuphela. Ngicela ukuthi inkundla yenu iqhubeke isiya phambili. Sizabe sisizwa lathi kuma-coordinators lapha okufanele sincedise khona silokhu sidinga izingatsha ezisebenzana lobobaba ukuthi zincedise. Isifiso sami engisizamayo bekule stendi ngale esiphosa sinamathelane le-Queen ese-recreational center le-hall. Ngizama ukuthi ngisilandelele lanxa kungani kulobunzinyanyana ekhansilini ngoba vele sasiphiwe i-community. So besifisa ukuthi nxa istendi lesana singaphuma phakathi kwaso kube le ndawo esizakuthi inkundla edale labobaba. Isisifiso sethu ukuthi hhayi lami nxa sengishiya indima lapho engishiye khona kodwa ozabuye uzaqhuba khonapho lathi lanxa singasekho kuyabe kusazakala bonke abazakhula abazazala ukuthi hhayi kule nkundla enje eyedale labobaba. Hayi ngiyabonga kakhulu.